Nisbatan lebih baru, kajing pulih misang suri jeung betasni kadai long shang. Kasni penkelai ya kajing im. House nem siajar kendai sepak hendak kuai. Ke Soviet Union kala kelem bat kiri kila hap teng hapo kajing sinsar jongka. Dalat nyoi dan sinsar kerai rihi. Ralong ru kajing pulih lat ya kajing lap ya kitilu blai habaro kita giri. Hang takapor uvadim udang kak sabs nembat mie bat kahman jong uk lakhlad ha kajing aksiden kali. Hadin kita kajing jar wa pensu si hang upaw wa iblay ula letcha kajing yang seng yelap jong ka 7 day Adventist bat ula syak baptis men ba uvadim ula dap kak san snem. Uvadim la ong ba upa ula la ban klet kat ya ka ba umon Henry ma uhi dari leru unrung hapo iye mani 7 day Adventist. Sabra hadin upa lewere uvadim ban letya seng lang bat u hasni sabaton Henry uvadim ulah keringa. Kata klem pensange upa ban perkat ya kilat ban kering ya ukun. Utip ba kat ba uvadim kuat ban letya seng uthang ban yo ila kajong komputer namang ulah yo jihikai haskul kumnu ban pendekam komputer. Henry dan nat ban tiet komputer namang hakata kapor di komputer kirem palat ha Belarus. How is new para ya tu ha uvadim ba witu ya kawai the 7 day Adventist kabadon la ka joga komputer ba ong ngina ban kili ya ka kumnu kayo la ban thiet ya ka da pun ta vadim la bu de pas dinga seng la kendet ba hi para bangen kia kendu ha yen jong kawai ka mai iet ban yaman ni lang la pasya upa kwa ban kren ba kata ka briu kabadon la ka joga komputer Pau juga, ini keren bat ka hadien barakut kajing seng itu khana. Kabau shong enter ke sabat school bat kajing seng itu khana. Ubadim resnya aksian ningkong bagi breu kidwai ya kajing ruai niam. Rayo I bagi breu kidam kok sia banduai. Habau pastor ya lap. Resnya aksian baningkong shpang kajing iet para lok kerpang hapedeng u David bat Jonathan. Kat banda wai ka jinga seng ubadim la flat no ya kadaw ba ula buat ya upa si jinga seng ha jing shisha uklem kwa ashu ban ya kren bat kata ka brio ka badon na ka jong komputer ya ka min siem jong u la kata da ki ai ba u yo I ba yo sngew ha ka jinga seng na kata hi le jinga seng ban la ka sngi sabaton ba ula rakhe ya ka sngi sabaton u la pule ka bible ba ro ko we ba ula pule ki kot conflict series ba tho ada ka ilen jiwai Ula kelana ubri wat mai. Perkat kejiwan jinga seng jong u tang sisien. Kelapen kelal bak kajing im jong u. Ulawan si jinga seng ha kata sabaton tang bantip kumnu unna bantiet komputer. Bat ulami da na jinga seng da kajing don ya kajing im kabat mai. She's nem hadien haba ula da kanwim snem ula IT la kamen siem sha ujisu lengba kajing sha baptis. Hakas nem bababur ula kuliah pastor Hazuk Sky Adventist University hapo Russia. Mentau padim darkak budaya pastor bad way na kinongelam jong kabalang 7 day Adventist ha Belarus. Usyakri rukum executive secretary jong ka Belarus Union of Church Conference. Lajayu ya kata kajing terang jong u bandon la ka jong komputer ujuba da ka bawyak samki. Ngalaki de komputer Henry kam hadien.